primjer koji ste i naveli, pomozimo Venera, ljudi se danas ipak bore za život porodice, nema vremena za duhovno, pa ništa, Bog to zna, ali pazi da ne činiš nešto loše. Švajcarska poslovica, pominjali smo mnogo puta, i za bogatog jedan đavo, i za siromašnog dva. Švajcarska, ja slušam Švajcarskoj, gdje sam radio, Boga mi tačno. Boga mi tačno. Naravno, siromaštvo je jedna priča, ali ovo materijalno ljudi